Emo kareng misusumangit a road construction ing problema ning traffic king syudad na ning San Fernando. Nune tutunang takal na sakin, emo reng private vehicles, pati na mo rin deng pamasadang sakin. Dagdag mo pareng tricycle naman taga na mayayawat daralan kareng national highway. Malino mayakit king monitoring system king command center ning syudad San Fernando nung makanano kabayat ing trapiko. King klase ning urban development ning syudad, mikanda yureng traffic zone. Lulto ing kayawsan at dapat neng misamas ing mass transport system keti San Fernando. Iniingamano ng City Public Order and Safety Coordinating Officer Louis Clemente. Itapin po, in city po, as mandated by DILG, at itamo pong sinubmit a local public transport route plan. Ini po may submit neking LTFRB. Makasambit la po kitang plano ka rin nung nanula po retang appropriate ang po pong kabilangan na retang ruta na po pwede na pong applyan rin kaya katamo pong Jeepney Drivers Association. And bukod po kanita, ating kami pong recommendation ka rin, uling emiya po buring milako kitang aspeto na ng traffic management, itapin po nga usandang mass transportation. Makasabi yaking urban development plan ning syudad nung no ka rin laring underserved business district o alang makaing daralan na pampasaherong sakin. Anti mo ka rin makwaltang bansa nung apanaligan dereng publiko ing mass transport system mapalyari keti na lamo sake reng magdrive a pribadong behikulo. Dagdag ng Clemente, metong yaiti kareng akakit ng long-term strategy kontra traffic congestion. Ita pong mika conducive tamo po ang po pong efficient na mass transportation. Pero sabihin, nung pwede tamo pong misi out of the box, anyapin po ngayon kasalukuyan natin pong gagawang feasibility regarding kitang balamo gondola type mass transit. Ngayon po magagawaya po ing partner po ning national project in San Fernando, ita pong kikatama ng mga rehabilitation king trend, ito pong PNR. So then, makasawpla po rin, but of course, kailangan natin yan naman pong initiative ng LGU at yapin po, ila pong makalubkan yan kitang planong sinabit ni King LTFRB na nung ka rin, king kasalukuyan po re-review din. Suya mo king alungdalan na libo yung populasyon na rin manok nangan kay syudad San Fernando. O neng uling sentro yaiti, dakala business establishment mamabot keng 12,000 basiking datos na ning City of San Fernando Business Processing and Licensing Office. Inya naman sune king metong milyon ing daytime population, pauli na rin lulub king obra. Iti ganuing basihanan ng feasibility study para king bumunikala ng mass transport system ning city government ami pasana king LTFRB Region 3 anya pang milabasang banwa. Ako kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.